Assalamu alaikum darabi assistance humanitaire d'urgence mi salmini o mi yetti mo be ka wontiri kono ngerugi atture représentante modon wondo Conakry wondi do nini hiden ka meden bon figade quartier ko benta do here makono hara yide wondi o sagata do mo yude de balde wondudo e de nawnare do de ide wondi makko do de ide handargol do ino mana fular bade Igledi Malik Mane Tanamu Nayo Anyere ma Rondo Fure Gi fure stokodi Fure anto Donti dakine ko Anima donti dakine Après Una kata Kristi kia nakura Una wanya ngkara kurira yorato Après sono na petanga una shiga donka Il faut couvrir Après on donc il faut faire attention à compte moi nana on va étudier là alors que crée état national ka ko lon quoi ne on siga étudier na kan mini resta après na kan ci na nga ne patient na nga leer na ka tang an ordonnance ci on ni an ci tungo donc na série ani patient alure harada ga Il faut les depuis quelle année? Ou bien est-ce que c'est pas 7 ans? 7 ans. 7 ans tu es avec la maladie. C'est lorsque ça a commencé, c'est devenu grand comme ça ou bien c'était petit, ça a grandi? C'est petit. C'est petit. Alors, on a alors, on a dit, aïe, vous dire, à la maladie, ça a évolué, ça a grandi et puis ça ne fait que grandir. Oui. Ok. Darabi assistance humanitaire d'urgence ko sagata yude nde balle ka présidente mere Mariam Touré ka page makko himo wadi hito e mede ye wallito mo muradu moddiru parce que yi nawnare nangunde monde ko nyande be nyande yeso gonno nyaamade tunno nyaamade so yime inni yo bumudo c'est pourvu que do ngandi règlement ji gonno tonde c'est pas bon donc haray piji din hiden turi fabo jama o wallita gollen fi Allah woti annabijo wallita gollen fi no wawe wallirdo sagata do nabe mako hôpital e il nana se wali élève nanera ok mais depuis qu'il faut le tout ici a fait école où ça fait école il dort ba depuis 2019 so école wow Darabi assistance humanitaire d'urgence soto donni depuis 2019 o sagata naka suudo wala ya de l'école wa de métier fous parce que o yinawnar no wondi mudum de bimbi no beydo tuni no beydo himo wondi ende nawnare wotere do musibbe an julbare den tori jamaaji din tori be inni be fi Allah wotere na bijo mo be ko mari fere mudu wallita golle fi no wawe nabe do sagata do kala tan parce que mo hatonjini vraiment e wallede himo nawnare nen no wadde duma ideje madi nande jang ke fulang adi nana ke fulang adi porque ngana ada shodo ka ngana ndege ati mai nga khanya akhre nge yara dangi nge matang ngan ndege ki ko ni courage hein? C'est pas facile mais c'est ça aussi la vie, c'est pas facile. Mais courage tant, ibara ONG assistance humanitaire d'urgence relais. Ma présidente na foma amune. Mais rala tiji saganya fama Conakry. Mais beno rafa Conakry. Nta nito ngwani ngane hôpital. Rala ti ala ko ngano sigado nga docteur et tout. Wonga examen de raba. Wonga ko lon fure munde na masinde. Parce que bidi na expliquer be. Ima fala ka jifure nan nema. Mais e bara tan sende tanto. Logo asende fe mais ma fala ke be gifure nan namma donc merira dan dan fe fam fo ha ko lo fure musse na masinde be no ha danda ibara comprendre donc na birin ko yi ntam fa me fogora ngale ngo ngasi hôpital ala ko ngano examen de rabade ala ko nga fala gifure nan nema wonu fure fe kolon sono wonga siga docteur na hanna na fure dandamma wonga fa ma ko de sono procédure ba ma di jinan na bama ka opération fe nara wonga fe ya basono wonga bela ka timirema wo mali ala ko wono opération ra bade ibara comprendre
voilà dara be assistance humanitaire d'urgence ara ko nani do ne pijirin wela fi hare den tudi juude jama wallita golen fi alla wota nabijo mo be ko mari fere mudum fiye wawna bude o sagata do ka hôpital fiye wawu mo andude taw ko nawnare hondo ngo mari mo ha anden ko honno nyawdirtemmo fiye wawu mo wallitade fi alla wota nabijo ino mo nasi falde mi xeybe dan non kadi ya ngali parce que c'est mon entend ngene ya ngali ba ni shin jama nungura ni na ngasingi na ga ngali ka ngas no si singuna ni na na ngali singuna ni donc nungura ni na nga kan shin jama ya ngali ala ko hanga wa ji france ka ala wo mali ala wo mali mbala beraga timi rima ya xamu mali ala ko ngono ndesoto de ngasira hôpital wala comprend ni glima tina ala ko ngano sika do hôpital ha ala wo mali dara be assistance humanitaire d'urgence ara men 100 million me yecce mo be ka wontiri ben tori jama kala na do video do wallita go le fi alla wucca na video fino wallire mo sagata do de fino yera ko hôpital o nyawdo funko eden no bumalo ko de temerde yuron ka de video e wawata webuti do ka kure datle kadi hayden tori jama wallita go le fi alla wucca na video fino wallire mo sagata do bay mo hatondi ne balla ara ko no ngiru jatture wondu no assistance humanitaire d'urgence do présentant mo do ko naklo en sai gere bi assalamu alaikum